ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai le vek ule mei ni somni pani sang ni somni panga ni ya tun tu ma chuan in he Bangladesh le China hi an tang du na chung te chu kan ron ri ekanga tin Pakistan tal boi dan te le India si pai de che na kan ron tar langanga ama sa in he COVID-19 kha India rama aleng le meka India ram khopui sang te atuam le meka zawatlaw bual nel kabin hian in update ron neya kanan share masapotange COVID-19 JN1 shileng in India atuam tran le mek COVID-19 free chuan India ram atuam tran le mek India marchaka ero her shileng non hi alatheng ri lova health authorities te soidanin Mumbai a hian kumin me thachungin COVID-19 free JN1 variant hi mi somkwa panga in an positive to India ram puma tuna hian positive case ani somma pasari ommekin patni in anthi pha bok Maharashtra Tamil Nadu le Kerala te chu adar chakzuana state anni tuna JN1 free hi amasa atranga voice om thum velin siam dang lam mutate to ani lawom viau turanga yani India ram health authority te chuan ram Hong Kong, Singapore le Thailand COVID-19 free adar tharle atangkan India ram din mun hi an endikin an thli thlai monitor rengani India ram ba hian atrum ni nan kumsang ni somni pathum khan COVID-19 hi mu ani le ma se adar na sangai lo tun truma hi chuan adar ve ta viawa mihring in kai chhon po an om ti fin fi ani taksa an na do tu chak lo wang China Hong Kong a chuan mi thiam te chuan vaccine lakna alo rei to mihring taksa in natna adona antibody atla niama dar chakni in ansoya Singapore be ka hian April thatopa case singkhat sangkhat zani kha tun me a hian singkhat sangli zani akai to me thakar masaber khan Hong Kong be ka somthum pakhatin an thi puya me sangkhat chuang in an kai thar hi India ramin kan mabak ni in ansoi mithiam te chuan taksanat naral dona ti chak turin COVID vaccine booster lak te po an soi rita India Health Authority lam ero in COVID-19 JN1 variant dar mekhi ubbe control thei alani thu an soi COVID-19 thon thu toile India kumsang ri parukhan China ramba katrangin coronavirus si mu ani mihringa anu fe adarin December sang ni som pakwa khan Wuhan China atrangin adar trana India case masaber chu January ni somthum sang ni somni khan Kerala medical student pathum Wuhan atranga India hote atrangin mu ani India nationwide lockdown chu phase 1 ni somni panga March sang ni somni ni sompali April sang ni somni phase 2 hi ni sompanga April sang ni somni May ni thum sang ni somni phase 3 hi May ni li sang ni somni May ni som pasari sang ni somni khan nei aniya mithiam ten WHO in sang ni somni pathum May thla khan COVID hi om to lo angin soi ma se tuna hripui leng theiani thu an soi tuna hrileng hi a thokna vak ri lo thung India rama COVID-19 hrileng masa khan ni tin mi sing ni sang ruk zaruk som sari thizi anga chu taniya hei hi sang ni som pakwa United Nations World Population Prospect Report ani second tin mi pathum thi yang zelani India rama COVID rikai mi maktadu somli pangazinga maktadu somli pali andam chuaka mi nuai nga sing thum sang thum zanga som sari antithung JN1 natna hrilan chua dan sim tomi COVID-19 masaneng khan a inang do vekani chu ama ang thawa kutsil uluk le mui mai tuam uluka poimo le to khosik rokna naptol le ti rolna te alan chua dan ania JN1 variant hi adanglam leka pumpai nuam lo ko thalo le luak chu ei toilo le nuam lo hrim te po akeng ani chu ton hriat kan nei to boka kha baka thil thar ala om lo boka film khur le phot mayang hey COVID-19 hi kan buai puina sakhop maya engponi sela hetiang zela adar chakle ni chu Mizoram te pon kan tur le ngei dona lockdown na ni le chone boya fe kan tam le don Mizoram aron thlen lo na na tong try buk kha kan ti thei om chunani ti chunin hei puzai rem thang ai hian in thu le hla aron neya China le Bangladesh an tang du na ron tia engponi sela anan chiar le photange Bangladesh le China chun India marchak chu an la mutai zela chicken neck Siliguri corridor bulchet Bangladesh ram China airbase an siam don ani hemi turem Bangladesh hian Chinese mithiam te amikwal meka sen so zong hi China in atumang India po in hei hi a hrerenga a hnuai lama kan ron soi zawang
Pakistan Army Chief chu Field Marshal akai sanga hi Pakistan Prime Minister in thu nei na achu sak a hlau wang ni in ngai ani sipai kota atluk lu lo chung khovelin an ensan an hlau bok nen heti hian ma an lamai ni in alang India Ministry of Home Affairs chuan thu chu siamin Bangladesh le Myanmar atanga ral tlan kan ti India heroin dan lova pem lut illegal immigrants ati ta chu ni som thum chunga zong chuak vek tur le thon ho vek turin state tin le UT tin te chu a hretira state danga mitam tak chu thon kiran ni to ani India sarkar hian tun hnaya kan boi ma kha chuan ral tlante ele in turba ka cheng vai bel che enge mozat Mizoram sarkara po aron pe a rethiam veu ma se tuna ero thon ho an tumta ani Myanmar hi China nen in bethatak China ina uite ang maya akai parthei ania Indo Pakistan boina den chana Bangladesh le China in thoman nei vereng boka wangin aram ri hung po aman mota hle ani Myanmar hi China hian adu tokin amang theidona chu India tan thil lo om tak ani theitlat chu wangin mani loka foreigner immigrants ekpo apas ta hialani aram ri hi hung vat ani lo chuan le ral tlante dan lo lo pem lut laka India hi a khau vat lo chuan ram himna ata na poi thei ti ria in India hian hetiang hian ma alata ani ram ri hung ani lo chuan India ram chunga hel pol baka ram dang sipai te le India ram chung cho boi tum tu te tan lu na tur ko atam ma aram dang mi om sa te thon ho vat le aram chin hung vat chu India tan ti mak mo ani lo thei to lo Mizoram sarkar hian engtin nge ma alak ve don ti chu kan ngai ven ani tameka ati venga mangem ti don se NGO te aruaya ngem ruaita se NGO te hian ma an la du in kan ringem nge India sarkar ti dan du lovin NGO te chu ma an la zo kang zo na atam le mai ani na taka chuan du lo ma ila central sarkar khuana ram him na turani chuan sipai aron thon lut hre lo mai thei boka enge in rin dan le ngai dan ni vele o comment lama kan soyang Operation Trasi JNK Kashmir District Security Force le mifir fiak te in kapin mifir fiak pani chu ka hlum anito Kisur District Singpora area chatru kho atu kinatangkhan anin kap tran to ani mifir fiak pathum palivel chu e area hian security force ten an hual beta an tang mek pani chu an kap hlum ta ani mifir fiak la dam tenen hian an la in ve in kap mek ni in report ani tuma kal theilovin anin beina area vel hi block ngal vek ani bok India Army nuaya white night te chuan thei to pa eng misual te hi ti hlum tum mek an ni thu tui tara an post boka he mi fir fiak beina hi Operation Trasi an tia sipai po tir lo bel nual an ni Pakistan natal buai themtleng te zok China ziak tu hi puzairem thanga India le Pakistan in tunaya boina kan nei ma dai atang towa zalen na sual ve ngar ngai saklo lo nia in ria balok snam te chuan Indo Pakistan boina den chenin na sa zokin be puyan thak meka anti zen ngai lo thi chil bom thlangin an ron war chhoto an mani wanghian kumtin in Pakistan sipai zanga vel thiji angin an chut ani Bangladesh pokan is Pakistan an ni lai khan ngai sak an lo big ti an ria a kha helna an cho chur chan po ani balok te point ngai sak an lo le a Pakistan a chuan province ngai tha ber an ni hial mai thei heti lai hian sindhi te po in India zindabad anti ve mek boka Pakistan hian aram chunga boina lian tak ahma chon ta mek ani hi balok te pe chuan zalen na an puang der to a Pakistan sipai te po an tlan sevena sa hle mai heti lai hian Pakistan sipai te hian thotran ni zan lai khan Waziristan district ka Homurs khuat chu drone mangin an beya no pang pali an thia mi panga an hliam bok ni in tarlan ani balok se hian tol an tum lo lea tuna hian Indian ne na embassy hon an dil meka khovel ram sang te ne na po independent country anga pum turin an nge ani thel red an thial lak lo to sia chuti mai in tol an tum lo Pakistan hian tuilama har sat na men lo an tok mek boka lak lu le thon chua reng India in na khap bok sia wangin nitin mamo manasang tak zetto purun varkeze khatcheng za sarite ani loi towa purun sempo kezi azani somnga te akai mek to dorkai te chuan India atanga lak lu ti to pani chu an tur le ti an soilom bu file atrapo anin chu na sa to ni in soya omboka tin public interview entry te chuan in ria inarin aram mi puiten an ram are thei lai le kuddo renga an ram shroi tu te an vir boilaya ral thuam lam ringot boi puyan i wangte
India ti buai zonga an kho sareng mai le Kashmir mi puite du lo chung thei tak mang si lova la ka tum phet te Kashmir chu Pakistan ta ala ni ngai lo thu te India rama Muslim te aya Pakistan rama Muslim te an him lo zok thu te an aw puina sa hle ani tin an ram sipailal ber asim munir chu sarkar ho tu ten an hlau ema wangin turam ma ne la nei lo ma se medal tam tak dong chungin tuna field marshal akai sang le taluau maya awm zia ber chu asim munir hian sarkar pai thla in thu neina apum hom mai don ni in mithiam le resok te chuan an ngaya ma se ram sang ba an nga ema wang le mit me ven tura tama wangin angam chi si lova sarkar apum hom matum deuh ti sarkari na hre tho box si nen nung thak in hia sakton na ni pa formin hetiang hian field marshal ni na hian anin rem ni in an ngai ani aram chunga mun thuma boina me mi turan nei lai mek hian India le Afghanistan Taliban tenem boina an la nei chawa khatia in ka hayaro chung chan po kha India in an rama airbase som pakhazet mai thel haulova a chut sia sakta ka khan amang ang le a India aka chun zom reng chom balok le sindi te an chak tel don ti a hrebok si nen US ne na ngen na asiam tatopa in ka hai po nei ani tareng ani China la chu Pakistan ming arik to chuan le India ming arik to chuan themtleng te zok an soyang main alawin rol ve zung trina tuna po India le Afghanistan anin lungruala wangin China Pakistan Economic Corridor CPEC po Afghanistan thenga zaw atuma Afghan lampo abeme kani chutaram re theili tuk India zara zalen na muve mai China poisa puk na sa mga na pianga India base e thin Bangladesh chuan China a han tlon vela chicken neck Siliguri corridor chu tanbun saka India marchaklama China chu inzar pharturin alo han ti vela China la chuan Arunachal Pradesh a mun somni pasari zet chu a ming thla ka lo tum ngal man mo bok tin he chicken neck corridor nai lutuk Bangladesh ram China airbase a siam sak don zui India hi helai veng him turen eng tiang takin nge ain buat sai ti chu kan hrelo apuang zar du chi alo ani mai the ma se tun hnaya amalak na han ngai tu chet chuan India hi a in ring ru hle ani yang ti chu rin thei ani kumsang ha zakwa somruk pasari khan China sipai ten China atanga chicken neck corridor paltlang na tur nathula pa sa India sipai te anti buaya sipai te inrin ma in am beithut maya mi engem bozat an thinga la India sipai ten changlet ve in nasa takin aning ka pha zoya India hian lai puyan man lo chuan ne na an chang don lovin anin hresi lai pui man phalna petu tur sam manek so la Delhi lama aum dei boxi ne tu thuma mulovin lai puin an beita ka ania takhan Chinese sipai zali chubang an thia an tolle ta wangwang ani China hian helai chicken neck corridor hi alanga event reng ti achianga Bangladesh in a low soy move box scene tuna po het tiang hiam phur takin ma alangal vut ani hi India hian Rafael jet engem bozat chu helaya hian thok chok theingal turin adange ya Sukhoi 30 MKI po adanul ti chu ka hreve abak India imbu saina tam tak ero kan hrelo China hian mandeu khan Arunachal naya hian a jet fighter chuan vor Chengdu J-20 steel aircraft alo tho kwaltir vel to bokani kha ma se khoveli na seal technology hi ada sang vaklo kan su khoi po in a detect anti bok India hian Dalai Lama ahum tlata Sheikh Hasina ahum bok China le Bangladesh tan chu na ngeyom ve thukata ma se Bangladesh ram shroi tu lailok Mohammed Yunus le Anram Army Chief te inkara thalo le ni in soyaniya sipain thu neina an chu saklawang ti asoi theilo sipain sarkar na an pumho mani nga chuan China nen chu ti te lu chuan anin nim nai lo mai theiani tin China mi puite zinga po an president Xi Jinping du lo tam tak anom ve thova rorel tu anin thla kani chuan boru khila danglam thei reng ani Mizoram polo thamwangot thei kan ni lo India sarkar in Bangladeshi le Myanmar mi thon ho vek atum na phena po hian thil thui tak kan hriat phak lo thlengin a arin kan be se lo takin hung du lova kan nor ramri lama tang hian ral an lo lut huk thei NGO le state sarkar ang chuna dan pok an dang ne kher lovang an lo lut talowa ni le alo momani maya an lo lut ani vai ero chuan in chirma ila zia reng anei to lo thungang chu wangin India versus Pakistan Bangladesh China boruwa ka hi chun sarkar lai pui thu kan oi mai afuwang mithen khatin zoram politics helituk tak mai le ten omlutuk manga he isu an lo lakoi ve hi chu aza thak tak zet soivak ngai lovin in hrethiam mai in karing
eng pon isela te khanin thu thar chu kan ngai thla zota hei kan zol nei mi hlim ten China ra lian hi an soya hei mi thiam te pon thil thleng thei hi an ron soi ta thina eng pon isela China ra lian te poi a thleng ve theya tin a thleng lo thei boka a Christian kan nia pathian hne na ram zale na kan om reng theina na kan tong try ero apoi mo khop mai